yo, that's a boy. Bishop Danadora wega. Aratheka. Ndirarigwo njikare hari uguo. Aranjera thie na mbere. Toima no oranguire. Aranjera ni akungurira nyama Safari Park. Wow, ni agirite. Yes, turari nyama. Riu ndiramuri niki uguthekagia. Riu tutiakiruta kora. Ndamuria niki uguthekagia. Kwe ndimwite witwe riu. Niki uguthekagia. Anjera ati ngurire ndono hiana gakuku gabute. Nakiaronire muthuku nakera evangelist gatutu ndiramwarire ndinde mumurokete. No, you should block him. Ndaumerire gwa gikaterere you should block him tondu wariri ndakarete muno no atumire kindu. Yes, no ndu umurekere Ni wa Kiruba rauga ni arakaritio ni Bishop Ben thutha wake kumwira ati ahana nguku mbute, na Bishop Ben ni arakimutwarire Safari Park Hotel marathia anarakimugurira nyama. Ndio riu arakimaanishaga kana wa Kiruba ni aluzite weight. Reke tuingire comment section tuone uria andu maugite. Grace Wamae augite umeslim sana, ongeza 5 kg. Nake Monique augite hata mimi sifurahi na hiyo kukonda, enye umeslim vibaya sana. Na Grace Pila augite you two guys I can't talk, mother hen ulikula nyama. Lilian Monyaga augite please umeslim sana baby T, ufataire wongerere weight.